Naimbag nga oras yung amin papagayam. Hit ita, at to'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala Vlog! O sige mga kainata, tupay! Oy, ado ti lauya barok. Ado ti naidasar dito'y ayan tayo alamisaan. Agrendag tangag sida iti karne. Tatang, di kayo sumanon at ni nakapapal kayon. Kababain ka nagiti tattao. Maan-ano aya? Kumikum amin atawa mang mangan. Sa kaya ti kitaan dakat saan mag. Nini. Apay ngay? Kamutak man langan. Ay sus, Nagbasit mo ti makutsara dito intenda kutsara. tatang! Alakit din boboy. Di nakadi kita kitaan. Umagawa kakit dimot amangan. Nagado ti naidasar. Agpanagta. Ay, boboy. Irwar mo man daytay impabulsaken ka asilopin. Apay man ang tatang? Aduun na ito yung naikargak iti platok. Isilupintan, tanayang bagtula apang ramanan tumot ni nanang mo, kan ni apong mo abakay. Tatang, kababain! Ay, sus, di ka kadi agbain-bain ta grasa da ito yan. Muto yan tayo silupin. Binita, karni ito yung sangpat mi iti anak mo. Ipapudot mo adagos ta mga numabanglags. Ne, lakay. Addan sakat nasaep mo anapanan nyo nakipunsyonan. Na. O, naikit din dahi ta panagsaumon, Binita. Nasaep. Apay, aswak ay aso masaep. Ay nalakay, kaya rigam tay mangganop nga aso. Iso na lang tapunsyonan ti paglaingam asaepon. Ay, di ka man. Di ka katagyaman ta insang patanda ka pa'y. Alakit din. Iluto man dahi ta, tapnusan na mabanglags. Ano dahi ta? Bakit di tanalain ti asawam nga agsapol iti masida Binita. Ay, inang aya. Imasin nyo, day takarne. Ngam diyo laam mo, no impuslit kit dimot ni Apyong ije na pananda apunsyonan day toy. Ay, oranya pa ititan. Tinapatag makaraman mo't na tao iti karnay. Malanitan mo't ti subel. Inang. Ay na, di mo ko na buyan naklaangan nga kilaban Binita. Ay agao kamutin Agkilaban ta. Merienda na ito yan. Da kayo latan. Urayo kon, ti pangrabi eh. Si kalata. Di kanto agbabaway no maibus kun da ito karnay. Maimasak man ti mga nang Ay, anyan. Saan ako namas daaw no apay akas ni Apyong nga asawak. Timawid kan ni katugangak ama nagkarne. Aray, mayat man ta postura maon. Andan sa akin di pa nga nakami ti bunyag Sana ka mga nakiti bunyag, weno urayan niya pa'y dita. Papanangarod nga Anyan. Agaruyot ataar. Ay, Kakaiso na nga damot maisuot. An-anuak ngay dagito abadok no jak payla isuot. Maitugot kung to aya intun matayak. ay. Paragaw. Mabayag pa iti apit mau. Iti day takder mo. Nagsalon at kaataw. Ay, di tay lam mo ti biyag, pare ko. Awan gayam. Ang mga nukayat mo ti sumurot kanyak. Papanam ngamin ay aparay. Ijay ile. No jak agbidot. Itan sa ti birthday ni Mayor. Birthday ni Mayor. Wen, itati amok, pare. Nasiputang da kapitan ken dagiti amin nakakagawad. Naglugan da iti tricycle itay ang nagpaile. Mapandalaki di maki-birthday jay. Wen. Ita nga agpaisaw, paray. Ingkakit di matagrubat, pare Cardaw. Maawis amin ang makipagili no kastoy akasangay ni Apo Mayor. Sigurado man tay litsun abakay jayain. Kunak no kadwa na ka manan ni tatang mo, buboy. Saan? Manjakon? Jak kayatan ti sumurot kin ni tatang no kas jingad da pakipunsyonan na. Apay. Basta jak kayatan ti sumurot kin ko ana. Saan ako nga ubing? Wan mat ngamin. Manipod ubing ka. Kanayon akadwa na ka ni tatang mo no mapan makipunsyon. Punggayam. Saan aya?
Ani tatang mo ti kadwa ni tatang ko ang nagpaili, Brenda. Uy nga, Rod. Anya ka no ti aramidan da ije ili? Ket no kasangay ka no ni Mayor. Mapanda maki-birthday Anya? Inawis ni Mayor Ida? Saan? Ngem talaga ka no nga open iti amin. Ti kasangay ni Mayor. Ah, Saanan anas ken nga agawis pa ta mapanti amin amayat. kasanon, noon napan amin at tao dito ili tayaw. Makaanay pa'y nga ta ti sagana da. Ay kat makaanay nga taa. Kita man hindi nag-blowout. Nakaanay matin sa gana da. Uy, anya? Stomach progress man nga Roden ada tatang ko kan tatang mo, bubay. Sigurado day taa. Mabisina kun pare. Di na pa lang nga ta iyayab tikaan. Radyo na na, pati Si Kapoy. Awan pa'y telas dusay. Apag husto laeng ano nagpameriendada ko ma. Ang mawan mo't ngamin ti merienda. Si Ka talaga, paray. Ay, jakmat ngamin namigat itayan pare. Anya, Inreserba ka talaga ti pagyanan ti karni dito yung buksit ka oh. Tirigat na. Maulser samot da taon. Ay, ay. madamansan nga isagsagana da. Dagiti may plastar amakan. Kita ba? Plastar dan kadagiti na apan lamisaan. Ay, sapay kuma. Tagipunidan. Mabisina ka talagan pare. No kayat mau. Kita pa'y agsok drinks dita kanta, paray. Ah, ay kuha. Pagpletik la ti kwarta nga inted ni Bakit. Ay, siya kung tiyagbayad. Narigat mag. Makaala ka iti sakit mo. Mukas ta mabisin ka unay yan. Umay kan, paray. Kasangay gayam ni Mayorita Binita. Wen kano nanang, napanda Apyong kan Kardo. Ay, di man lang nagtagtaga rin ni Apyong. Ah, simurot kayo kumananang? Ay, katuan na. Panggapo ka dumawas, ijay ayanda ka kailya. Ay, pasyar kayo la pasyar. Imbag kumaan, no kabisado yu ti papapanan nyo. Nay, kasla pawilan nak nga agpasyar asi kabinita. Saan mo't akas tananang? Pampanunutak laeng ti pagsayaatan nyo. Ay, di nakpawilan amapan iti kayat ko apapanan. Kakaiso na kabaelak pa'y mo ti magmag na dita. Pagwatwatak mo na. Ne, ada nagsardang a tricycle iti batog. Ang mga nuadan ni Apyong. Ah, ay, sige. Tayo nakman sabton. Ang mga nodain sarpot na ka na. Ay, anyan ni katuganghak. Managkarne pa'y lang. Makaamon iti biyag na. Nung umatuntuman ng ti presyon, ti dara na. Ay, nanang. Sa anak ang nakapangan iti husto. Apay, di mo nagustuhan tinda sarda. Nagustuhak. Agkakaimas tupay. Agam nakaadok mo't ng tinagmerienda. Awan pagyanan ti karni dito yung buksit ka ni di agpakanda. Kasano ngay dayta? Jak tumot ngamin namigat. Sa naglanaw damot ang nagpakan iji kasangay ni Mayor. Gapo ta mabisinak unayan. Inawis nak ni Pare Cardo na pan nagmerinda iti store iti asidag ti balay da Mayor. Ah, kasta. Ay, awan nga nun da. Kunaklakit din no nagpundag ka iti karnay. Ay, hamburger ba't ngamin di ginatang ni Pare Cardo? Naimasak at nakadwaak. Ay, di ka pailakit inyawid jay may sa tapara kanyak mo tanakaw. Ha? Nukas jay, ireserbaan nakmut Kaasyak mo't ngayon na makanayo na mabatbati dito balay. Nanang, sa dino ti ayan ni tatang? Ay, napanaki 40 days itinatay akong pari na. Manan? Kanain matla kaanan ti papapanandan. Kadwana ni Apong mo abakot. Ala, oray ni Apong ustan, napanmat? Ay, wan. Kasi ngad unay ni Apong mo day di nakarpya nga inadjay natay. Ah, isumit lagaya ma. Ay, kwa nanang. Bagaan nyo man ni tatang. No kasi punsunan, no pakanan ti papananda. Maawatak ti kayat mo nga ibaga. Oray di mun baliksan, anak ko. Kasano?
Adda nang ko sayang gusang dito barangay. Kat kababain nanang. Wen nga rod. Pampanunutak no kasano nga ibagak asaan a masair. Amangan no pangrugyan tuman ti di mi pagkinaawatanen. Sayatin nyo nanang. Tani, mababain na kung iti ibagbagadag iti tao. Bakit? Apay lakay. Anyat okasyon di tayan da kumari masita. Adda aya. Matantanawan dito iti ayong da. Kumita ka kadidita. At dagas asaw. Adda maipalpalais nga agat mapupuran adut-dut ti manok. Wano, kalding nga ta di mapulpulpugan. Awan. Adda okasyon di taayanda. Agpartidan sa kano iti kalding. Aya! Ay sus! Nagimasket nga tanti kapukan a karnit kalding. Ay, lakay aya. Apay manay. Ay kwa. Ammom ka din, no anya ti birngas mo, kadagiti kaaruba tayo. Anya? Bir nga sandak iti kaaruba. Katuan, pudnumat ngamin. Naglaing ti saup mo no kasta nga damaangay nga okasyon wenno punsyon. Mapawilam aya ti angin amang ipalais iti bang ti mapupuuran a mapartay. Natural lang, matabalang ab. Dayta nga rod ket. Gaputan no kasta a makalangab kan iti mangipasimudaag iti kaadda ti maparti dita. Mapan kalatameten nga uray di da ka inawis. Anya? Kahit, anya nga ron dayta ibagbagam nga ibirbir nga da kanyak. Birber nga sandakan iti apiit. Gaputan naglaing ka kano, asumaep. Anya ko mati pakasaksak naranda kanyak. Ha! Awan bibiyag da kanyak. Nua sino man dagitang agsasaw. Gardo, amangan no sumurot ka manan kini Apyaw. Ay, sanay. Ay, sos, jakla kayat ti mairamraman a maawagan iti apiit. Dayta nga rod, kababain. Abmom ka de, ti kayat asawan ti apiit. Mangmangag ko dayta, asasawan dagiti kakabsat at tagasulsulina. Sao dagiti kakabsat at agabantay dayta. Na apiit. Kunada, no malang abdan ti angot ti mapupuuran a maparti nga ayaw. Baka, kalding, baboy, wano manok. Dayta a mapupuuran, wano mapulpulpugan. Wan, maawat akong lakay. Nalaing ka no asumaop ni Apyaw. May sapay dayta. Managsaep ka now. Ta masaep na lata ti maipalais nga angot dagiti malutluto asagana iti ponsyunan. Ket oray saan anaawes, mapanlatta makipangan. Ti kababaen, agitugot to pala iti silupin na pangikargaan na iti yawid na. Iso nga rod, adi kan sumurot pa'y kunkwana, no punsyonan ti papanan na. Mairamraman ka lang. Ang maawatang ni Pari Apyaw. Siyempre, saan unay ang makaramraman iti karne, iti balayda. Tadi damot unay makagatgatang iti karne. Una, tadasad sadot na. No kumanagagat, di adamot kumakwartada ang may gatang ni bakit na itinaimas amasida. Apyaw, kumusta di napanam iti kalman? Naragsak ni ulitag ang nakakita kanyak. Damdamagan na kayong tupay. Kaslamot ngamin agkakapsutak iti kalman. Angam sa nabalay. Nang ted iti pagpabunar tayo. Agpabunar tayo kanumay. Anya, Waninang. Ibus ko man tinted na. Uray tadamot nakalasin na para kada tayo. ay, katun, Sige, anak ka. Agpabunar ka mag. Tadikat si kala ka na yung timakipunpunsyon dita. Ay, si kamot ati agpapunsyon. Nagsayaten paray. Malanitan nga raw ti subil ti amin nakabaranggayan tayo Ay kadwa na ha. Pagsubalit kumot akadagiti nangaw-awis kanyak iti kalabas. Ayun na paray. Kastay kunadan.
agkakabaranggayan, agkakadanggayan. Kasta talaga ti biyag, pare. Ay, uwan mat Ang mamati ka kanya, paray. Ado lakit di ti makigtaot. Mga no saan da pa'y amamate ngagpapunsyon kamay. Una, tawan ang muda pangalak iti may sagana. Adda kadakwatan, no di na mamate. Basta maawis amin na kabaranggayan iti punsyon may. Agbabawin to dagiti saan nga umay, no di dan tumaramanan ti sagana. Sige man tayo. Hoy, thank you very much. Naragsakak bakit? Kita mayat ti kakaanan dagiti amin anaawais. Wen. Agam ay na ano ti saan nga imay. Gapo ta di dapat siyan akaba ulamot ag punsyon na kaston. Di da ngamin ammo nga uray istambayak, tada urayak. Kanti amuda, makipumpunsyonak asana ka naawais. Isu adakas ti panagkita da kanyak. Wen nga rod Tila ngamin pa nag-istambay ko ti makitkita da kahit. Ken ti kanayon nga idadaray ko iti punsyonan. Nala. Uray kat mapanag na kandanton asaan kamot gayam aman nakiponsyon kan istambay laeng. Intun isurot na kan ni ulitag ijay Hawaii. Wen nga rod, bareng maikuyog na kanon iti panagsubli na ijay Hawaii. Anyan? Ni ka di badong tikit kita Wen, isupsupot nandiyan sa nga bandihado alitsyon na nakabarada iti tangat lamisaan. Ti ammo na nga taa kat awanan ti mangan. Isu nga isupot nan tinabati iti pagpunggaan. Ay, bayamon bakit? Ay, madimot gayam at talaga kita. Kasla makitkitak ti bagay, di siyak ti makipumpun siyang. Hiyawid na lakit di aparakan ni bakit na dayjay. Saan ngamin nga imay ni bakit na? Kastaya. Wen. Kasmut kan ka idi alakay. Yawidan nakmat idi no sa anak asumurot kan ka numapan ka makipunsyon. Uwan. Ang jakton aramidan ti kasjay, bakit? Saan taon? Wen tano ipalubos ti apo, adda kanton iti Hawaii. Wain. Barang ngawanan ti problema iti papeles ko nga ipagpag na ni ulitag. Sanak to na mapirngasan iti apiit. Uray pa no sanak a matuloy iti Hawaii. Ne, agawid san ni pari ba dong? Bit-bit nan jay supot ang naglaon iti karne. Nalpas kami na naman. Huwin Siyempre, tapno makapanganmatan ni bakat na. Ay, madi. Talaga madi. Kasla makitkitak ti bagay. Babani ti inaramid ni Badong. Oh, apa yun lakay? Agrup-rup panget kamet. Ay, awan bakit? Awan. Ay, umay kakit asikasuan tan dagiti bisita. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita anaadaw iti pagsasaw akunana. Di tayo makita ti bukod tayo akamali ngem makita tayo iti sabali. Sa tayo tumatla agbabawi. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Lady Astudillo Aquino. Ken iti direksyon Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.